ari arafata neza ntwari atabura tereka imari avuga ati mube tayari. Imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi zongera kugaruka mu kwezi kwa gatatu kuri South Africa muri live table. Kwa meze kwezi kwa gatatu niyo imikino izongera kugaruka, twe tuzahita dukina na Nigeria imikino ibiri kandi kuko tuzahita dukina ubanza no kwishyura, ariko ubwo harimo Sekafa cyane yo rwose ntabwo nanjye nakubwira ngo bimeze bite, nta muntu ubizi. Kada Tanzania se ko ahubwo mbona imeze neza yatsinze South Africa na Zimbabwe ni 1-1, Zambia ubusa, Tanzania 1, Chad na Komoro. Arya Tanzania ni mu rugo wapi? Iri muri Zambia. Zambia ni igikenye amakipe yashize. Zambia na Burkina Faso zazize imitegurire mibi. Hano barye Sinax Sadidos ariko bamwe na Sana Twisi yo mu gakombe ibintu bigende neza cyane kabisa. Siko kuri niko bimeze, abantu benjoyinge neza cyane. Attention rero, reka turebe bana bakomeze bana gute kuri energy drink yitwa Jembe. Ama ekipi yose ubona ko yanyweyeho buri yose vuga ati kosa no kuri kosora, dushaka n'igitego. Ni minota 36 hafi n'irindwi, kina neza cyane hagati mu kibuga. Marane Tabang kura umupira neza cyane. Bonel Kazemiro yarakoze Jembe energy drink, energy yoboye izindi zose mu kuryoha nigucike. Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in Oya musore kuva muri Rhode Island. Radio One. Oya musore ukina muri Major League Soccer ariko ya kabiri. Oya musore kabisa yaje akenewe. Yaje ari inyenyeri ije kumurikira igihugu cy'imisozi igihumbi. Urwatubyaye yaje kabisa mu ishema ry'igihugu cye. Ararebye aravuga ati Kigali bati wagahinda na match ya Benini. Ariko tutitaye kuba uyoboye Lesotho ngo ni ingona, ariko bazimazima amenyo ziratwinga. Ingabo zituruka Kigali, Kigali umurwa wabeza, iwabo wabeza, Imana yiriwe ahandi itashye u Rwanda. Sana juice yo mu gakombe iryoshye byahebuje, aho uyibona ntigucike.